kažu da je to generacija koja je najviše potrošila od svih generacija ikad svoj džeparac na online kupovinu i na kupovinu brendova. Globalno, trenutno najpotentnija ciljna grupa penzioneri. Penzioneri. Zato što imaju stabilna primanja za razliku od mlađih. Zrelost tržišta se vidi u tome kad ljudi krenu hranu i piće da kupuju online. On sve pamti. I onda je puno lakše kad je tim povezan u jedan grupni chat gdje razmenjuju informacije. On već ima znanje pređašnje, dokle je stigao projekat, šta se desilo i onda će biti mnogo jasnija komunikacija. 1980. žena od 60 godina, ono baba, i danas žena od 60 godina, ono J-Lo na šipci, razumeš? Alat koji se ubedio najveći rast je imao za 13% je CRM. Kad su pitali firme za šta najviše koriste internet, vraćamo se sad to da i dalje rade matori ljudi, komediji na savrsi u firmama, znači najviše se koristi za... Ove godine se prvi put u istraživanju pojavila digitalna ekonomija i učešće digitalna ekonomija, dakle to nije mereno nikada ranije. Između 2025. i 35. ali evo pričat ćemo, ja se nadam, će biti AI rešenja, pa da. AI rešenja i kolaboracija kroz AI. Najveći rast u digitalnim uređajima, smart TV-ovi skoro 20%. Nema to. Znači, ipak ostaje veliki ekran, to je moja poenta. Roditelj kaže, čekaj, ako sam već kupio neki uređaj, to je smart, to je suštinski mali smart TV, možda gleda Netflix, možda gleda utakmicu, on ima aktivnost, znači gleda utakmicu i nešto radi, kao da sedi i pilje u ekran, što je totalno realno na trendu da deca ne treba da pilje u ekran i tako dalje. Mislim, super je fora. Super je fora. Šta se kupuje online? Pozdrav za mog muža koji dalje u poštanskoj štedionici jer je u fazonu, jesi ti negde čula da je pošta propala? Ljudi,